Drago mi je što sam danas prisutan ovdje kada se radi o proizvodnji električne energije iz biogasa. Ovo je prvi puta u Crnoj Gori, a bit će to i vjerovatno i u dijelu Balkana, da u Baru počne proizvodnja električne energije za godinu dana. Ja očekujem da ovo što je gospodin gradonačelnik rekao, da se to i realizuje. Postoji ekofond, postoji opština Bar i postoji opština Ulcinj i neka pomognu u realizaciji ovog projekta. Što se tiče same studije izvodljivosti, ona je urađena veoma korektno, kvalitetno i mislim da treba da bude osnova za izradu glavnog projekta. Glavni projekat ne treba dužiti, to treba odmah napraviti projektni zadatak i ići dati nekome da radi glavni projekat i da se odmah stupi u kontakt sa proizvođačima tih kontejnerskih terminala, odnosno kontejnera za proizvodnju električne energije.